kuganiraho nemwe abatayari n'abari kutureba mwena mukasheshaka. So Ruth Rujoki orije bwanyuma yo kusinga karuru ntukutabarusi yawe bari kurabo mu karuru yebare mnonga ndije butosho muntu kwarzo umukinta akakirgamu ariyo muhanguzi abarereje bwene mwe bare kuntabartya kandi nsima mwena abampikiza abahanguzo. So ukasinga karuru 2017 byo kwezi okwa mushanjo mwakogu orwakana orwesande ehwiri ukurugubwo abantu no bahuriza mbakuterera amasumu wahagarikiye kubarebaho kubebaza buzima ebiri 2017 rwakana orwire exactly 1 week nubwo twatera karuru kandi tukarga muturi yabahanguzi abantu banje nkibeine namwe nikuturagira omudisha gwo kushora heru noja kushanga tukiriyo nkaraganisa baheza kunkwatse bendera ya NRM nguninyija kubanjoje biro byanje igana ebyo kubanze ikinaza korese bendera yabo ya NRM kandi ntyo turiyo ntukora nambwe ne biri kugenda omesho kuturatunje mudisha ntwija kubirabamu. So eki wambuza ngo abantu banje bariyo ego bariyo ntuterera n'amasumu nturizana ntutayirana twatandikire kukora emirimo ya yekibina ahabo kuba hati turiyo kandi twine kurondera mukama weitu president akaruru kuongeraho eranga kakamhana we yakakora mbwe nito turiho karundana nkaba kwatsire bendera. Ruth Rujoki kusinga karuraka ukakishangota bukuba district mpango abantu bine bitekateko bitakushana hakaro umwemeza yabaroho icyo ukishangirota. What was that experience like? Oh, it was a serious experience. Nkatishanga cyorobi kandi kigumire. Hari habur kuba no shansa nabe bitekateko. Hari habur kuba no manyo yose rukoragene nabo. Nkirwa nagabanye n'abazeire bari kumanyo mutweko omukandi bakoreire muje. Hata hasaide ejo bikoroba. Konka kano ejo shanga yo bindu bingi bitakwatrine ecyo muntu kugambira ati cyari kumanyisa kandi orubajoro bukaguma konka ngo kubagira all is well that ends well. Ne experience yindi kugira ngo it's worth it wabo ine kutuma kandi ekiri kugema kandi ninyesiga ngo wabo tatundire experience ejo tori kumanya cyo rukorera abantu mbwenu. For me I wouldn't do it any other way. It was a learning experience. Nekintu kinayigiremu omukuronda kwate bendera ya NRM. Ruth Rujoki akarura ko kakasengo mazima no buringaniza. Of course inchi no banganiza kasikasengo mazima no buringaniza kakake n'abajuzi noreko kuba notera karura hari busero noboineho omujwekerwa wawe nabo yetsimbere nabo babeneho abajwekerwa babo. So kumurkweza kutera abajwekerwa bombi beiterzana buri muntu ataho mukono ategwe byabaho nibyebyo mbene kutwarundeine aho abimkono yabo yoneri na shora ndio osingire twazana ha kushoma results offices batshomereireho ukanoreba kubyabere nibigenda. As on that note nyenda kusima district yitu NRM executive nko kweri nababere nibateza ubururu nababere nibatamwe namba buri kintu kubabere babanu batshoma tokurebeza forms zezaretwa abajuzi aba agents okuzukwikirizana nabo exactly babashomera babanu be bagira bata bayoreka abantu ha screen mpango mbwen kandi ugugaga tari mazima no buringaniza no haba hari kindi. So akalunka kasengaje fair and square. Ruth Rujoki mundobo yosimbe nawe onare bajovana sirwenduru taramazirwe n'ibyaragira mu karuru arigere kutugera nimanyisa kutugambara nkatayari west ngo hari hegombo ritano ahi registers tarakuratirwe ibyaragira mu karuru byahinduirwe ebyo kubitarahindukira ko tabuza kusinga karuru amagombo raga kagagamba kenshonga kashongi Sheretown Council tingwishwa gande abiri
so uburure nkumi 35 plus obwa musingisi nagira ngo egombore uzarisura obuzubu ecyo kubanza ati ndetse imbere na Mrs Rwenduru wenka tukaba twine Agnes Nensima, tukaba twine Allen Kagina, tukaba twine Caroline Atuheire. So tukaturi abantu batanu kandi hariho muri yabo abantu ekyire message yo congratulating konka Mrs Rwenduru ebitekateko bye nebinko muntu kandi ateire yo mushango nanye excuse me nanye clip ejo nkagireba nagamba kuyata yo mushango yabakagita police yabakagitahi ninye siga nkora ateire mushango bashemerere kumpa copy nketegereza mbwenu kandi ebyo tindi kwenda ngo tubizomere metari yitu ahateire mushango beine capacity yo kucondoza bakarebe cyabereho kandi buri muntu ayine bitekateko bye tena kugira ngo hari aba congratulatingire mbwenu wakenda kututwaza atyo mbwenu katureke tribunal ahateire okwetombe itakwe no kuhakana kwe bakoro kucondoza kwabo betu tukugira ngo eki yagamba abantu bakigendereho tuwari kutabure cyo gukora ninga kwabura abateireho organizezo gukora follow up y'obururu so njyangu tukireke aba responsible nibeja kutuhereza answer ninga nibeja kumuha answer ombyateire Ruth Roche still Jovansi najyango kagura batezi bakaruru ngo ko inisindi nyingi left right and center esente z'umwenzo rgombanya buzare bawe abamwe kabagama n'abazina ukagura batezi bakaruru tindaguzire batezi bakaruru icyo ni truba cyangwa mnonga nangwanyo umbundukur nimpurangu akanagura abantu konka ko tinkwenda kuzayo buri muntu ngo kunagambira ayino kwarukorekwa ukwashemerere kutwaze kintu so nyo kintu kwenda kubagambira tariho umuntu utwaguzire kutera karuru ebyo nebushuba hariho kibakweta graceful acceptance mbwenu we grace tadine abagizire n'abantu ekere message kandi twetsimbire nawe so nimbagambira abantu imwe hatu mwena 50% abateze 35 na abuna musingise bona abo ngabagura nizibaza senteki nebushuba no kwenda kushisha amazina g'abantu konke kirungi nabugambira umunsi yituzeirwemu yitukuriremu eyiturukumanywa tutwija kwehohora cyango ebushube yibirgire nibijagaruka yo kandi nibyomerayo so abakugira ngo register zirakuratirwe iwa karuraka bine icyo kwetombitaho cyona akamba jango myanya mu register zirakozire kandi zitarakozire abantu bakambije kutera kandi ubona bari abagizi bawe including kushanga ngo ukabokora abareto mu nsomo batari bamo of course nyine nanye bya ibitaranshemeze hariho nka district ya Kikati egombora sorry sasira sub county hari abantu banje batararetsire na DR forms kandi wenti kwenda kwemerera ha umbantu bampera karuru nkagira nti abo bakakora kubininga bakabaha sente uko no kubeherera abantu ntene bahame so yes nanye hari bitarangendegere taragenzereje aha side yanje no bundabe nasingire nkaka gate umukarengo abantu tubarateire kandi nganye no buhazi wingi no bwakuza yo kabuza percentage babazibira kera babazibira tindi kumanya cyabereho bariyo nibakora okucondoza noreba ekirungi cya NRM terkureka bintu hamutwe nekurate nshonga so nibeja kutugambira habwenze bantu batarateire hati nanye cyo kikanyetombetesa no shanga nganije kusinga na margins zahigura munonga so yes hari bitaragenzireje kandi ebyo bya Mrs Rwendure byari kugira ngo bakareta abantu to be specific akagamba ahari mushabe yagira ngo akatari mu register ngo akareta abantu mwene ko kushanga mwebembezi nagambe ibintu bitene evidence kandi biri ha ground biri different nambwenu twakushabire ba lawyers ngo abe nho yacobora abo kuba togumano yehohora no hakana nito twinire government eri kutebeka nsenshongo ngo kwishemerere kutwazibwa so umwe mushabe baro akari mu register umugombora nyakashashara yaterera karuru nkwereze print out konga ko kunagambera organize capacity
nubaza no mu computer yabo nubareba Daniel Mushabe identity card nambeji ayihandikize first of all ari mu register ya NRM mwene harebye otakwetenga kugambira ebiri kwegambira bikashobora ebishuba kandi nyoni njyangu nekintu kikwatse nshoni kuburyo mwebembezo kemuka ukagamba ibintu utabineho habe rero ukakwata boko ukakwata bakuriya buri muntu we ukamushukaho ukashuta bakumanya mirimo yabo akakwata Mushabe tar kumanya yahandikisa mbwene binje mwarebire konka nyoti nkwenda kandi kuza hari veje reka tutegereza abanyamateka bamuhandikire kandi ayamushua yatungire intention to sue so nibeja kutugambira hamhero kubiri Ruth Rujoki obutambi bwa video obutwareberemo abamwe abakutegategwa n'abanyabuzare bawe beine bakababye sente beine motoka obutambo waburebereho no bwicereza ngo nobwo abantu bawe mburebere kandi cya sasa ahabo kuba abona abana batata na mawe so nibatekwa kundwana kunkombera by default nangwa we kuri nogiro tuwe abe tubara mukwatsireho iba n'umukozi wa government akari umukaruriti Mr. Rwendoro ayino mhara nija kwa mazina n'umukozi wa government ayine umutabani n'amazina nija gakwereza bakabari yo mukaruriti openly konkanye wecyo tikurga hangagira ntahabwe ncyaba baryomo abo kuba nimba nimanya ngo wawe natekwa kukwatiraho konke kirungi ebyari kubeya nabehiro munsi eri kutumanya no bwari kugezaho kubashikere ebyondo what they call mudsliding tubirukama character assassination tubirukama kuri yabugambira munsi yibatari kubamanya emyaka yibashitana bakorera president Museveni aho tukabere ntugira ntwehohora konka nko kunagambira ba lawyers betu na mbe instructing abo kuba babere nibandwanaho ninyija kubarwanaho ni instructing ba lawyers banje ngu buri kintu cyone kibababeherere kine kuterwa ahamhero abo kuba bababeherere ahabwanje kandi ninye mukuru mukomo ninjira nanye kuba reba ngu nakihayo konka niyo neja kuraba mitendero ya government courts of law dero nyorecensi ebishuba namazuma Ruth Rujoki hari ikintu kingwa n'abantu batanise nari betegereza hariho umuntu kuba ari umunyabuzare wawe ari umukozi wa government akija kwagera ngo umunyabuzare wawe atabusing position then hari no kwija akakora ise bya government kora private work partisan work so which way yebari kandi hatecho nico ndiyo ninkugambira ngo abana ba mawe akababehera buri mutakija na motoka ye kankwereze example ya motoka eyibadizirengwe kerye ya Shiba no munanje haza nakora mu office ibadizirengwa akakoresa ngu ya leta motoka ya state house ngu ya akanaga basente ateje namba ya motoka ni UG 2346C Shiba keja nakamotoka ki acenko muntu nuko twabere nturaba muntu shabisobururu katari ka government katene kakwate na government so eje yibarugamba ngo ekanega basente kutugire kucondozo twashanga ngo ekanega basente konke kerimo abantu nawe wenka Mrs. Rwendoro akadishtamam nababere barumu nabantu be na sente zibabere nibagabo neimanya konka ko kureba tatina kubehe kintu nkecyo akatita aha Shiba akatita ha media ngo akuba ntari umuntu munanje akabura kumanya ngo abaje muheire hati nibo baza kugira ikizubu konka nanagizire ngo ebyo tingwe nakubuzamo hariho offices ezikuhandling ebyo nambwe ni complaint ngiteireyo ntegereze ngo bampereze ki answer kandi nakugira ngo ninyija kubikurata nyowe nkakankunda akuba ninye babere nibakorra nibarwanira mbwene ebyo bishuba nibinkwenda kugambura kureta motoka niwo girumu eriya ya state house abo kuba nyine yo kukora mu state house otubagabira musente no manya mazima no butari mu ebembezo hikiri konka nyina mu atiko court
na offices zeze responsible ngo nimeja kutugambira amazima nigahe turuza kwendera Ruth Rujoki president abenagamba yanshobeza abiri umukaruru umuhanga ryona ku yakusindika bambega muri kiruhuro mu ngo bacondoze still no gumor comfortable ngo bashanga ngo kasinga fair square ukasinga kamazima no buringaniza mnonga nambe nyowe tinkwenda kuba nko ndijo tereye mshango obere nadira president ati ijo koro murimo gwawe unashiwo tahereza president ekitinisa no cyo nyowe tinkwasa kugira muzeyi the president ntija ucondoze in his own wisdom ombwenge bwe bwinje butukwirwa namanye cyo gukora abaraye horeze nyino businge nyino obumanzi nyino kuhama kumanya ngu akaruru kabanyakiruhura bakakantereraje nakubeyitsira kasisikeire kayanga kansingise namba nyingi so ekiwambuza ngu president kwarakikore ninyija kushemerwa mnonga hakuba nabayatuyiho mu rwajumba rutaine facts rutaine base kongo muntu orikwenda kugamba ngu asija abantu ebyondo ashisha amazina g'abantu akorebe byona neja kuba yantambira nyowe nko kwitse bendera ye kunyaho rwanju rwona hakuba abantu bakampereza je bururu bwabo bwansingisa so president kwareija akakikora nyo ninja kuba nahirwa kandi ninja kumsima mnonga kwa kwije umuntu wa independent kwesimba niyo mukaroro kumwaka uguru kwije how solid are you ohamerota kugira ngo norabo abako hariho enamba nayo mpango itarakwagira umukaroro enamba itarampagire nimba shaba ngo bampagire ahabwo kuba district yiteji turi aba NRM 9.9 mbweno wa independent aije kunabere ninyijo mukaruraka nkaba prepared nkabanye tekatekire kukaza noreje nyenda kwamiza abanyakiruhura ngo muntu mwahira karuru takuremuza apana nyezirikire nyeheireyo nimpurira amani in fact hati nyinyongerwa amani ngo kugira ngo reje ninkamusinga ahabwo kuba nyinirahanga nyina abantu kandi nimanya ngo byone bargamba nibija kumpesa karuru kenji kukira nambwe n'abatampagire hariho abundi kutekateka ngo bibiriyo nibugambwa nibitsenshoni so nyina matsiko ngo reje ari independent aje yamanyire ngo yasingirwe mwe watandike namanya ngo asingirwe ikigambo cyamahera abantu bakiruhura abantu ba NRM naba abo boyise imbere abonyetse imbere nabo nimbasima akarura katokaza mutarmanzi so nimbasima kandi abantu echere message zo kuncongratulatinga numwebare mutheire amatsiko ngo hariho umuntu kusinga akagumya obuntu so numwebare munonga kandi ninyija kubahika buri omwe ontwekere message ninkweta nompereze bitekateko byawe ebyo beroinire district ntubikora hati newe utane yawe kwerika turyakore byawe abantu bakiruhura numwebare kumpa karuru kakankwatse bendera nimbaraganse binabaragansize nimbashaba karuru ngunyetekatekire kora cyo nikiri kubasika tukongera hira kariya muzeyi akajera kwendekanira kawenka kumana tugambira nka district yakurugamo kandi aharimwe mwena abarukundeba ebishuba Bible netujangwe ebishuba bya Satani nangwa n'ekishongoro ebishuba bya Satani n'obwangano bw'omubantu tubirkwija kunya ahakineye mukire kukora ninyija kubakorra yabo mpagire yabo tompagire kastoriyo muri kiruhura kastano ikirzana na NRM kastano kunda president Museveni ninyija kukora ekiri kubasika kubura kubahemura kubura kushwaza izina rya president kubura kushwaza izina rya baziri banje kubura kushwaza abantu mwena batigire byabo nkagirwa abantu barunje mwana we abebembezi abarkumanye kibakwendere ebyanga byabo nabwo icyo tinkwikirizubwa kwijanka shitama nkabakoresa amatama nambwe twatandikire nimbasima ntine bugarukiro kandi nyina matsiko nguntuja kora cyango ahabwa ya district yitu numwe bare mnonga nemwe abamahorere numwe bare mnonga kumpo mwanyogo webare Ruth Rujoki mushabe ogu nomushi wa late Rujoki kandi n'umucyara wa Mushabe Daniel anukwe twaba irizoba twatandakaho mukashishe twahikaho no muhangwe atayari West twenda kubasima abari bitu nza kwikiriza program z'indugumizemo n'abandi Boaz tumwesije tubendeza okugumaho tayari West irakariyitu
Omuntu ati yakubuza nkonkiwo ine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mungaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyonya murungi ekibinji bari kuba bino mungaro myanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi